Ada. Apa di situ KTP kuat atau KTP bola? KTP pun. Sebelah. Irma. Oh nih, Teluk Pondre ya? Musrina. Lempung. Satriani. Berapa orang? Mei dulu, dampingi dulu. Duduk, bagus itu. Bagus itu kayak. Duduk Mekika, tadi kita juga duduk di bawah. Duduk, jatuhin nanti. Jatuhin nanti Kak. Kami sini mau. Di depan Rizla. Duduk di jatuhin nanti. Hati-hati ya. Oke.